ngilobola ngapha. Ngalobola kuwe. Ngibuza ugalo bola. Bathona bokhona ngalobola bokhona. Bengikhona ngayenza sonke. Umndeni wakho bokhona. Yebo bokhona. Kunobani wekhaya. Usisakhe lo kunje kuphela ngathi uChristina naye. Kuna amanamba mara baba wena manje kathi zakho lobola uthini yena kahle uyahlala uthini baba phumela uyanhlala uthathi kahle kahle ake sisi uyazi njani sahlukana kudala nothanda dala senginayeza ngiza 5 years uhlukane nothanda uyabe ngehlezi nje la lokathi ngiyahamba ngithi kanti uhamba nini athi lo ngiyahamba ngithi uhamba nini kuningi ngimtshela ukuthi kanti uhamba nini ngoba sidala sahlukana la umakhelwane ngoba hayi nolungizela akanithubi makhelwane angakubizeli lo uthola wonke umuntu odlula la lo baba lo wonke umuntu odlula la uyabathuka sekayaziwa la phela kusukube lobufakazi asho nalo andekhuluma ubufakazi bakhe manje akathi uphinda kahambi sasakho ukuthi awuyathi ukhulume nothanda ngekho sasakho akukhonakala uzakuza msakwenza appointment usiswakhe khosa bekhona nani ngoba nibofakazi bakhe nayo uphinde khosa bekhona noma akaphinde mama akhe simjikisile text athanga sizo ukuthanda kafikanga umama akaphinde umama kamfazi wakhe bekathi uyeza naye besithi simjikisa uthangasizi ngokuthanda manje ngibalo ngumzala lo uthembelihle yini inkinga yakho no mara mamele ngibani phendukela ngibani okay thina sizwile ukuthi thina nje sesidiniwe sesiyakhamba sizabuya sisonke outline siyabonga lokuyani lalela futhi uthandi usejozi ya stock yena usala uthi uzosala la ngobani uyasasikiye bamphumela anginazo mara ke boy ngimba ngumfonela phezulu mara isikhiye phela kwakhe isikhiye sanga kwakhe siphathwa ngubani omunye usiphatha lo mntwana esikolweni kulo efunde kwiBenghai uyenza bathi konje nitini ya train kama khona ibhola nakasahlala esikoleni sakho mara ayazi ngizwa nanthini akakhama ngisho phela nawo wakho ungena anytime ofuna ngakhona unesikhiya sakhe sipho shila namanga yiso lezangitshela baba phumelele phela nangabe bekanesikhiya bekazovula udisalela la ufuni la wena angifuni awusangifuni namhlanje ngoba uphinda kulayisha ngale moto yakhe marathandi wona thembelihle ngamikisa kwaNdebela khula namhlanje usongizokhi mina ini mina ngifuni anabeka bafonela muse emalangeni hey abatshela ukuthi uyabuya kanti yini ehlanya utshela abantu ukuthi uyabuya utshela abantu uphumelele ukufonelile wafonela ufana zanga ngibuze ngibuze ukhona namhlanje kuyesimanga sakathandi avuke ekseni baba kamphumelele hambe ekhayini awunandoda nje indoda yakho nayikhipha back nayikhipha ngashada mina nayikosha le ndoda ayikosha indoda ayikosha yazanga zambela upen thula wena ngiyakuza kazambela upen uphilile la ngondweni jamani mina akhe singuseni indaba zengikhiye mina into zingabakhethwa kuphela nje bathi uthi kuphi ngizwa ayazi mingiro uthandi lalela bhuti bafika late la ngo 7 bese lo ufana uyifakile airtime nayi ufana akayibambi ifone uyangithola okay ningakhamba nokuthatha umntwana ngizakusala la umthatha location nasi ngothatha amabomu lomntwana bamtheli lomntwana dala khulumile nga2 hours kwakho ne and then kuyabonakala ukuthi umndeni wakho ubukhwini bakho bakuthanda and kuyabonakala ukuthi bayafuna ukuthi ube nobudlelwano nosesa just that ukuthi inkinga evelile before isuka iphazamisile mara ke ekugcineni kwelanga njengoba ngibabonile nomndeni wakho uyathi ukuthi ikhaya leli ngilo lapho ikhaya alikho ikhaya elidlula la wena ukhona uzokufudumala mhlambe njengoba sifikile ungathanda ukuthini and begodi yini ofisa ukuyibona yenzeka khona la ekhaya njengoba ekucaleni ngikubona uthi ukuthelulaka noma sokhuluma nabo abosikhwiza sakho that's good uthi wami ngiyabonga umsebenzi wenu uthi wami na 5 years uphila kabuhlungu enhlizweni uyayithola into le ene wathi ukuthi labantwana nalo mama bathole umoya omubi ukuthi ngathi mina ngifuna ubalisa ukuthi ngiyabaqosha bonke kanti mina ngabatshela ngathi leli khaya la mina ngiyawumuzi yabo mina ngisazoba nawumuzi la ngenzela abantwana bami uyayibona nethi zange sikhona ukusho ukuthi bangizwisise ngifika la ngithi mina nani uzohamba namanje ngisasho ngizohamba mara ngifuna basiya balanda maye akhe sikhulume nakusoke iphuzu lokugcina usafuna ukuqhubeka ngalento esicele yona ikhona into esicele yona batshela ukuthi usicele umbuzo futhi wazi ukuthi leyo eyenza ukuthi silela leyo ukuthi silela sifuna
isolution lapho umama lo mhlaba jwana nobaba lo wala indaba khona ngama awomba 99 yaze yakhulunywa la indaba yakhona mina ase ukuthi mhlawumbe sibe ngoba seyibonakele uzothi hayi ubaba lo somfunela abantu yena lo baba sofunela wena abantu ya ufuna umfazi wakhe lo ngihlala naye manje ngathi umfazi ngiba ukuthi ukhambe uyekheni ngoba nangu umuntu wakho yabona so anginankinga mina nawe yabona mara la nama kufikami sekhaya kithi umuzi wabantwana bami nangale umuzi wabantwana bami manje sasho phambi kwenu uthi lo umuzi wabantwana bami ekhaya la mina ngisafuna wona asithini masikhuluma ngosibakhumbuze naleyo mvezileko kwathi ngiphi inkhumbuzo futhi ikhona evezileko ukuthi ugcine abe nama-doubt ngomntwana wokuthoma find out ukuthi mhlawumbe kumama umenzela izinto then-ke uthi ku-identical force isicelo esinye ngisifunayo ngifuna ukuthi at least ngenze idini hayi ukuthi wesibili ngiyamdawuta or nalo okuthoma ukuthi ngimdawuta ngokuba itheni ngifuna ukuthi ngibe nesiciniseko sokuthi nangibachiya ngithiya abantwana bami begazi abakhelele ngiyenze i-DNA test ngoba lokho okwenzekile azange kuze kungijabulise neze so ngiba namadawuta ukuthi mhlambe ngikuphi okhunye ekwavela ngifuna just nje ukuthi i-identical force ingincede ukuthi ngiyenze le nto ngoba ngina-5 years ngingasahlali noma siyalala masihlangani that is the reason why ngigcine ngibona ngathi ivoice amayizwakali kuhle i-identical force ayibe yingcenye ukuthi ikhona ukuthi irarulule le nto erarekileyo niyangizwa yes benazi ukuthi kukhona akungabazako mhlambe ngumntwana lo kuthoma athi no the reason why adoubt ukuthi mntwana ukuthi ubone noma ajamelana nomamakhe uthi umfunela abantu into njengayena lo ngathi umamakhe uthi mhlambe umtshelile yena uyalazi iqiniso bathi umntwana lo kuya ngendlela ethi ungakhona athi ngiyambona noma uthi wokuthoma ayifani wami uphumelele kuma uphumelele uthi kuyasuka kuyabonakala so yena uthi uyayidoubt awufila ngathi kukhona ekusalele ngemuva ngiba ukuthi niyithathe niyihlele nimndeni nithi nanifika kona nibatshela ukuthi mina angiyazi ukuthi leyo ngifuna uyathoma ukuyizwa ngiyathoma ukuyizwa angiyazi ukuthi umpumelelo kusuka akathi akusiwa uthi uthi after le nto ayibonile nale ayifind out ufila ngathi kukhona okhunye bekwenzeka so uthi nangendlela umntwana ambehavior angakhona ukuthi ukuthi nawo ngibaba ufila ngathi manje kunobusolisi obuthize mara ke mina for ukuthi nami ngibe nepeace angisho umuntu nomunye ukuze akhona ukuphila ngokukhululeka nokuthi akholwe konke lokho mhlambe nangenzeka i-paternity test then bese uzakuzwa ukuthi awa bantwana mina njengoba ningibona ukuthi sinomama ngimcotsha umama begodi mina ngizoni-excuse angizokuhamba ngoba ekugcineni abantu abayiboni abangiboni ukuthi angingajabuli bangangibona ngiphume bathi bazi nge-right mara-ke angikajabuli neze ngizobachiyela umuzi ngazi ukuthi abantwana bami bakhona nangabe kumele ngibayenzele izinto zesintu ngizakuza ukuthi bahlala kwami abasesendleleni angingafiki ngithi ngithengisa umuzi ngoba mina ngicabene nomama into ekhona ngizobe ngazi ukuthi abantwana bami baphephile basendlini begodi umama ukuthi wenzani isikhathi angizabe ngingasanakinga ngoba i-5 years yoke le ngingasekho empilweni yakhe kusuke kungibonakalisa ukuthi akusi-right and begodi uma ngizamile ukumbuza naye efonini ukuthi mama ubudlelwane beni bunjani uyasho ukuthi no mina nginakinga naye begodi yithi besenza ama-up and down but uthi ngihlala naye nje ngendlini ngina-5 years uyakuphekela uyaphela uyadla ntoni-ke waye ubona ngathi akakuphela umuntu ongakuthanda ukuza ntoni-ke yena waye angakakutheleli i-poison for that 5 years ngicela ukuphendula lapho yabona noma bangaletha muphi umuntu bathi babetha ngesizo la sebenzisa asikhulumi ngesizwe khuluma nge-poison ukuthi phela umuntu okudinayo ohlala naye ngendlini for 5 years abone ukuthi akanambereko and nawe uyatsho ukuthi awufiki nala umntu ufike khona kunala ugcina khona mara nilala nonke ngubeni nami ngizibe ngizibuze ngithi ubaba onjani hawu kanti ubaba uma umbonile vele aphelele nje yangena wena soloko umcalile awumfuni inzondo yakho yaba ngileya yale futhi namanje ne ngeliphele ngeke ngithi ubaba onjani ongacoliwe udlela ngomunye umasaka mara ukhambe nani ukhambe nani uphethe yena ekukhombisa ukuthi uyithethe umkhumulele azokhumulela ngami awafunda thokoza hawa okay well asinabo lokho mara-ke la angibahlukumezi abantwana ngize nje ngizokuse into zifanele mina bese ngizozihambela ngisho phambi kwenu la ekhemeleni ngizozihambela futhi
nasi nethi ngifuna abantwana bami babe-right. nithi ngiyamuza umuntu lo khuluma izinto esithwengileyo ezikhombisa ukuthi yena uyazizwa nakakhulumako mara ngizwe ngathi bathi izinto wazitshoko ukwenzisa ukuthi uphazamisekile and then thiwe ezinye zezinto wena uzenza ngoba uphazamisekile nami benginokusola ngoba bongirara because bowukhomba zonke iinkulu ezidlula endleleni uthi laba maginza so yangithusa yathawu yazi kuze ngikhombe bake bangiphazamisa ngabaleka sengica amadrata mfuni ngiyayazi leyo ukuthi bamphazamisa wabalekwa ecamadrata why bongambikeli ngoba nengenyawo yawo wabuya le ekhaya ngazi benokusolva ini banokusolva lapho yeah lo benomsolva wathi uzonithumela amaginza le kaNdebele ngiyazi njani bakhona la wangiphazamisa khona sibaba wavela la ngenzasi wagijima bazongena kwami wathi bebagijimisa or just nje bekahamba nalo mfana wakhe wathi umfana bangekho lo mfana wahamba Mpumelelo wathi hayi mamkhulu abamgijimisa ubaba ubona lezi amakara avelayo uthi la makara ayasigijimisa Mpumelelo bangeke sihamba nobani ke waba ne-depression yena ingqondo yakhe yazinjani yena ngathi uwaphazamiseka i-depression yenza njalo uyazi kwenzani ngendlela uthi ubuya khona bekumele athole i-counselling ubaba after isehlakalo esimvelele so akhona ukuhlila uyayibona because isehlakalo ezinjengalezo is not normal ukuthi ungathi ungibaba uzitshela ukuthi ngendlela engimzwe ngakhona uthi uneminyaka bathome bacatshe kuphi bayenzani uyabona ukuthi they were building a strong empire together so ithize lento le mayenzeka imphazamisile yamkhosela i-depression nangapha nokuluza nombereko uyabona into ezinathi uma uzihlanganisa ukuthi sewubona ngathi mina ngisese-next ngoba ngilento yokugula akusiyinto ecale ukuthi from lego ngelo nombereko bebangakhosile bamkhiphe emsebenzini uphume bathi zina bamkhipha bamnikeza imfanelo zakhe bangishaya inhloko bamshaya inhloko umuntu ozistory losifamba zange bamkhiphe 11,000 la lokhanzi nensimbi izinto kosi uziripote ngakithi lezo ezibalulekile because lezo zinto lezo izinto kumele sikhambe yena umamazala wakhe nguye bekafunda ukuthi akayoripota lento ngoba bengakhosile aphume obereka kuphi nekhuthale that's right bakwethu thina sesiyakhamba-ke sesizwile isitori sikababa ubaba kuningi akufuna kwekose simhelebhe ngakho and nokhunye ngikubonile kule ndlu le besibuya kuyo ye-S2 hayi kukho ngibona ukusolo okuthize ngumndeni loya because ungirarile abantu thina sibakhali mbona lokhu babhizi bayalwa and abafuni ukuza ukuthi ubabuze ngani abantu beze bazokubawa indawo kimi mina ngabalela so ngirareke nase ngibona bangenile ukuthi baphadle njani bayenze njani ngoba amaphepha nami so bayamazi ukuthi ngubani that is why bebakwatile ukuthi abamfuni kazi kunabanye abantu emhlabeni bazitshela ukuthi they can do anything ukuthi bona batholele lento abayifuna but hey badoda siyoyikhamba lento iseseyide ningazitshela ukuthi yokuphela nje hayi iseseyide kumele ukuthi bayenze enye ichinga ngoba vele siyokhamba nayo tot ekugcineni igama lami ngingibhili